Erbyn hyn, rwy'n ni gyd yn breuddwydio am noson I ffwrdd mewn gwesty crand neu gwesty boutique neis. Treat bach neis I fe. Pryn yw'r cyfle dyddiau yma, ond ti'n gwybod be, buddy, heddi yw dy ddiwrnod lwcus di. Mae dy ges ti'n barod? Ydi? Mewn â ni. Dyma hwn. Waw, amle y hyfryd. Hi! Hi, croeso. Diolch yn fawr iawn. Enw? Buddy Owen. Sawl noson? Dim ond yr un noson, please. Spa? Yeah, please. Bwyd? Wrth gwrs, ti eisiau bwyd? Lot o fwyd, please. Mae pob ci yn cael sweet yr un. Drychwch. Nawr, falle bod chi'n meddwl pam bod ni'n wario'r gân ar gerddoriaeth yna gyda Charlotte Church yn canu. Wel, Maria, y perchenog, yw mam Charlotte. Mor lyflu dy weld di yn dy westy di fan hyn ar gyfer y cŵn bach. A fi'n gwybod ti'n dwlu ar gŵn hefyd. Faint o gŵns dy ti? 5. A pa fath o gŵn I nhw? I have 3 Dachshunds and 2 standard Pomeranians. I've always had numerous dogs, a mixture of pedigree and rescue dogs over the years. So I've had between 4 and 7 at any one time. So why go about opening this, little dog hotel? I'm very passionate about animals in general, but especially dogs. But I've always thought, with mine, I've never ever put them in kennels, because I've never liked them. I think they're very like a prison, and I've just never felt comfortable with putting mine in there. So I've always had to struggle to get family or friends to come to the house to look after my dogs. Hey, bud, drach yma na ffrind bach neis I ti fan hyn. Helo chi chi'n iawn. Helo, siwmai. Ni'n iawn, chi'n fawr. Pwy sy'n ni fan hyn, de? Wel, mae Noah bach dyn ni fan hyn, felly mae Mac wedi cael bach o newid byd yn y nawth nos diwetha, yn sicr. Helo Noah, helo Mac. Ie, neis I weld chi. Tro cyntaf chi fod yma? Tro cynta, wel, waw, sa'i dod wedi gweld fath beth. Mae'n foethus tu hwnt yw e. Fi'n gwybod, Mac, ti'n mwynhau? Ie, ti'n joio, dwi, ti'n joio yma. Mae gymaint ohono ni wrth yn boddau gyda'n cŵn. Mae'n neis meddwl bod yna rolau mor foethus iddyn nhw ddod. Sa'n credu bydd Mac eisiau mynd yn rolau arall ar ôl bod fan hyn. Ond mae mwy a mwy o'n i does wrth yn boddau yn dotio ar ein cŵn. Felly mae'n hyfryd meddwl bod yna rolau mor foethus, mor gartrefol. Felly allan nhw bod yn rili hapus a cael wythnos i'r brenin fan hyn os maen nhw angen. Chi moyn sbwylo nhw? Dewch nhw fan hyn. Does neb yn cael cambihafio chwaith na dianc, achos mae yna lygyd bach yn gwylio 24 awr y dydd. Ac os di'r tywydd ddim yn dda tu fas, wel mae'r ystafell yma yn berffeth I ddod mewn am nap bach yn y pnawn neu gwylio bach o dyledu. A mae yna radio yma fyd I gadw pawb yn hapus rhag ofn bod Maria a Scott yn brysur. I would describe the hotel as unique, luxury boutique hotel for dogs. We do comply to the regulations as we have to, but we've just added that extra layer of luxury for the dogs and also more care for the dogs. Myself and Maria are with the dogs all the time. Something I've wanted to do for a long time, and it's just suddenly happened to come to fruition where we just do little dogs only, and I want it to be like home from home. And I have to ask you as well, how's the family? How's everybody? How's Charlotte as well? She's well. She's keeping very, very busy herself, though, with her big project she's got going on at the moment. And you're a grandmother again? Yes, I am. It's a little Frida. Yeah, so it's now Ruby, Dexter and Frida. So you've all got your hands full? Yes, yes. We're all keeping busy. Wel, anybody, joio dy noson, cysgan dda, cofia, maen nhw'n gwylio drwy'r nos iawn. Os da, ta-ra. Ta-ra!